جبوی خواپاراستن و ریگیری کرن لبالاوبونا ایشن و گردناوا آوارهاندا. رکخراوا هاریکار به همانگی دیگل رکخراوا ASD یا آلمانی. 2100 هاریکاری به سر زاروک و قطابین کمپا برسویدا پارو کرن. ریگیری کرنا ایشن مینا پرسیو و گریبون و کولرا و ینورزی بدویاوه به هوشیاری و هاریکاریا بردام هیا. يعني ابدي تشتي مثلا اني شل سر هي امي معالجه يعني مثلا كهوشدار يا صحي مشاكل صحي اكيد هبون ناف كامبار ايش هبون خد ايش مثلا هريك وقت خويا هاي مثلا هافينا ايش هبون يا سبهبون كيجبون قريبون بو ايش كلور هبو ايش برسيف جالك نوكي هاي بجي هر وقت كي نجورك ايش بس کسوکارن زاروکان جی خویا دکن جبر زحمتی آجیانه و خرابی روشه کرینا هر پیدویه که روزانه جبویوان بارگرانیه. وخدي وضعي ما ني باشا هناك مال هينت بلنغازنا ما وارينا نكارن معجونيه كفرشيه كزارو كتخو بكرن مدي كامبا ما باقش به تواليت ويد ماجي بخدت بيسن بتشكي افنا تشت سدياينا اما افات وضعي ما يبيسش بيجيبه أنا شوف أنا استعمالكم مدينة خوشون ومدرسة خوشون بفان استعمالكم ناخذ بس بالك كيف مهات أبدانا ما جد وتم باقش بنينو نظفت ما جد سباسيا استعدادكم خواپاراستن چتر جه چرا سرکرنه او گوتنا جزارده و دهان آواران دناوا و کم پیدا دهاتا گوتن لیده بیجن هنک جاران راوش جشیان مروی ماستر لیت هن دنها دا تنانت کرینا فلچه و معجینه کی جی جبوی زارو کنوان جالیه آبوری و بارگرانیه. فاروق عمر این آرتی زاخ